nak jeng nawaban pan baik thamai ya ka reservation polisi. Ko ban pensai nang kong gawan hang ni kumuri simet. Kumuri simet ban kersan ya kani kawai na ki thong ka ba ko BBP gala bu akhmat. Te ngitip hi ba ko BBP gadon ki wai pat ki thong ro ba bu kum ka ba ile prasha ya ka bamsap dei bat ki wai pat ki jeng ile bian ki ba kiwai pat ki parti kim jukren ndai ki tang kani parti ke bam ta kalami pertai bat kala kren de kani ka issue reservation policy ke tang gawai ngai i ba kedai ki issue ke ba ngi baro ngi habani kersan aga jing la jungi narwai marwai ro ngi dan kambat kersan yang jing sim senjam jong ka BPP Walang ipad ya ka jeng ong jong nakaleng sarkar pat kaseng ba yalam sarkar ong makana ka jeng la jong ka BPP kadai tangka political stand jong ka kumuwe ni khrau perkhat nong tho babudin hai kana kai ka pi dan ban nong halor kana ka jeng ong ki kini nakaleng jong ko sarkar kala banong kan kala khap hi ban jadai la de ka jeng la jong ka anrai khangnu kin penia pair dan penia klan ya ki political stand negi political subject but ki bamdai political nang ka kerteng iru ki political party ki hapan jing nak banta ka ege ki ba dawa ya ko ba bobon balang tingi ba kani kedai ka ki issue ke ba bobon balang usula man shikmat banong ba kedai ki issue ke ba ka sarkar kedai ban address immediately di kini ka service policy ni tip lang baro kala palanchan snem mo kala snem de Sankus nem de gala shikun tigis ki tagi jingkala gala wan em dai gila bon gi jingkala gala wan ke dade hakno kono bantaro sankus nem te dau brio ro la kala la bon ke kan do lai ki jingkala gala bon na ke lang kesalang gila kala ga jela jungiro anri balai batang kande kan yai ne jo di yong ba mula ban pen kala reservation policy anri ka question gunung kong jingkili golong balai ba ka kod ka tuklar in the first place balai ba ka tuklar gani mo nomor bakal apa kedan jimat lah kedan ke jimat lah nang tak nak kedai nang tak ada baka ke stud badan orang ka tuklar de ke jing suto jung a golong ba ke kan ram jong kinong thawan kilong ban thawan menta kedai ke por iki bakin perkhat ban thaw ya ka an ba dei hok ba mlong siliang ikwa tang ikatang atrai wat BPP ro kwa ikata atrai ba inyo ita ka reservation policy kabam no siliang kaba perkhat na banta bon balang kaba perkhat na banta buduk banta pinong reservation policy akan ni na banta ki kini ki differently able kamdan na kini andrai kala de ban pau kata dei de kai ke jing kabang abut banong ga banta ka sarkar ke de ban shim yang ni ka kabu khat lang ye baro kini ki stakeholder khot lang iki wan na jo ke meet ikran wan dia wan ra ya policy pertama kata gande ke wai na ka jingjab ke bakrau ya ke sarkar MDA ada kale ya kata kumu dekar pat jeng political party ngin kali kendat ba nomor ngi ke parti ke fidan ke kelam kran ya kena kaman ngamdan so aku parti ya mentang ngamdan so ngana ong mene ngawan kumbu rusimen ngamdan so gadon ke jing perkhat jong ngabali election ndai ngalap ba juai konsensi amlong kumbang anglut ngabeng no iladi nak kacing ada ngakut no tang hang tu ndai menta kalalong biang guru simet ba mden kacing penisno iladi bat no parti Padang ipaj hilana ni bude ni artikel jing tho jo phi agar social media bar haki artikel ke phi ju ahi nyo iba kanong rem jong phi lana kum ikum bak kham ya bat ka phi hadang ila ban expect ba dr morman un penyasa bat ka BPP ke jong phi mo observation jong phi ngabro mi da observation jong phi da ba yala de ngam patton bat no parti mantai ngam don bat no parti dalam don de appreciate ngatre social work no nanta mathoro di artikel de keluar dengan independen ya benar kan expect ba finjoy mat ka amla banong ni kata time will tell gong gestin mah nyimla banong ni kata kepor kan sebatai oh thank you